بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Isong na to impagpangadji amintiyag na to كتاب متن الغاية والتقريب كان إمام أبي شجاع مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. Miabot na kita niyo pakabtangan sin Sheikh قال رحمه الله: وشرائط التيمم 5 أشياء. شرائط جمع سن كلمة شريطة، إن هاتي سن شريطة أتوا كان شرائط مع شروط. إن مع شروط سن بق تيمم 5 أشياء ممنوع من الصرف. 5 كغنس. إن بق تيمم إن هاتي سن تيمم نقل تراب طهور إلى الوجه واليدين مع المرفقين بدلا عن وضوء أو غسل. إن هاتي سن pag tayammum na in pag palaton sin lupa harap maripabayho iban palima agadin bukton ganti siya sin ayil iban sin atawakan pagpayo. Pagtayammum hamuzahab sin Imam Shafi'i darbatan, makarwakaw lumubak tumubak palupa biarin hantang niya aun lupa malano sarta laungta aun bagunbun niya mikit halima makatanyura in lupa wayroon bagunbun niya way mikit halima inyad turi manjari di siya manjari muzahab sin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. In pagtayammum bihanun mo siya, tamam, makaminsan pag-uusyad to ang pamusya pakpakan bihan atawa kuyupon mo bihan sige ang pamuhisa po pabayho kina pag-uusyad to tumupak na isabkaw makarwa makaminsan lang ta yan pakaw tumagna edeng halima mo bihanin pagsapo harap mari sige bihan kita niyo bihan harap mari ang pamusya biburon bihan harap mari tamo na ang panaysab kaumihan ang pamuda hunhison mari niuton mo ang pamusya dahon bihan bihad to inhantang sin pagtayammum nabang aw mga singsing mo biya ini suway mo siya iyon sa suway di siya abutan sin biya ako sinagayon tamam ning pagtayammum in siya ganti sin pag-ayil wang wayroon tubig atawa kan di ka makausal tubig papagtayammum ka sin syara sige na ang kaibanan madhab in pagtayammum nila makaminsan da tumubak bayho na ibansin 5 harap damari kanila tamam harap damari bihan nila sadya ang pahamujahab sin Imam Shafi'i iban hakaiwanan madhab in pagtayammum 2 makarwa tumupak makaminsan pabayho makaminsan palima akadin amuin siko naam sabab sin kiawa nila hadith sin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah,
إن كيبنا كيا وأني حديث سين عمار بن ياسر رضي الله عنه وإلون دات تساءني إن شاء الله سبحانه وتعالى. Nah, bukun pa waktu nin lilayan niya dumatong na insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ka, kahatihan na to, bihatin hantang na. Masahun na to. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل وشرائط التيمم 5 أشياء. إن شروط سمبag تيمم supaya kau amuin jarihunna magtayammum 5 parakala. Bangin 5 ini di pasyaru magbus di kau jarihun mag tayammum di jarihun sin syara kay mo impag tayammum. Suwera kau mag ayil tubig datun usalun. Muna wujudul udhri bisafarin aw marad. Wujudul udhri bisafarin أو مرض. وجود العذر إن هاتس وجود كأون هاتنيا أون أجر. إن هاتس أجر إن عذر أو بإكسكيوس لو سنانغاليس هاتنيا أون سبب di mukagausan umusal tubig. Nabang aun ujur aun sabab min pasalan sindi mukagausan العجز عن استعمال الماء أو سبب دي مكغوسا مقيس تبig جريهن كو magtayammum. Tamam? Uno naman yung mga sabab in udhur jarihun na kay musin syara. Long sin shaykh bisafar. Muna bangkaw hatulakan. Tamam? Bangkaw hatulakan. Kamau muhanin hatulakan wairun tubig. Tamam? Kamau muhan hatulakan ini wairun tubig. Mga zaman na kaunad to, magtulak sila mga desert yun na wairun tubig. At tawakan aun yan tubig. Sa kakunahan mo isab, inumun. Bang mo pa kayo ni pag-ayil na majul dyan na kau kailo ay roon mainom mo. Na jari na kayo mo sinsyara, inamuin magtayammum. At tawakan, hatulakan kau, aun tubig mo, sa kahunahan, sinamuin binatang diaramo, binatang muhtaram, kasi mga ipat mo mga kambing at tawakwang kaunahan ipagpainom mo tubig. Bang mo to usalon naway na mainom mapatay na mo yung binatang yaon muhtaram. Long sinsyara jari na kay muin magtayammum. Tamam? Jari na kay muin magtayammum. Idan muna in udhur safar tulak. Okay na? Aw marad hikaruan niya marad sakit. Sakit. At tinabitaan ko sin amuin long tabihan doktor. Nari ko man jari makay tubig sabab sin hikakangi sin amuin long tasehat mo atau akan kumangiin amuin tingian sin amuin baran mo min kudanan sin tubig yaon. Narain doon magtayammum na ka. Tamam? Sa subay ko kabaitaan sin mangubat amuin tabid. Inhati sin tabid ini amuin doktor amuin panday-pandikal to na parakala yun. Pagtag sin amuin mga tauso asinug law niya tabid. Hati ko tabib bad to sa bihad tuin kuan nila. Tabid lang na. Na. Amuatin muna syarat niya subay aun udhur. Aun sabab amo hindi mo kakausan makay sin tubig doon nakatulakan kau atawakan amuin nasakit kau. Nah, informan sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran wa in kuntum marda aw ala safar
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أمد آيات سن الله سبحانه وتعالى إن هاتي سن آية وإن كنتم مرضى bangin kaunan nyo na sakit ujur yadto ha aw ala safar atawakan hatulakan kamo aw jaa ahadun minkum min al-gha'it atawakan di matungin hang katauring kanyo daing haamuin tempat pagjajambanan aw lamastumun nisa atawakan nakasuok kau paasawa mo falam tajidu ma'an sakali wayron kabakan nyo tubig daing hawajada yajidu way kabakan nyo tubig atulakan kau iban nasakit kau iban nakasuok kau paasawa mo junub kau way kabakan nyo tubig kunin bay takatos ng Quran fatayammamu pagtayammum na kamo tamam pagtayammum na kamo hal yan jari na kay muin magtayammum okay na ito insyaAllah. إذن وجود سبيئون عذر بسفر أو مرض إكروة شرط ودخول وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة دخول مصدر سن دخل يدخل دخول pagsud sin waktu sin sambahyang pagsud sin waktu sin sambahyang syarat yan. Hati niya, subay na makasudin waktu sinsambahayang ang pakaw manjari magtayammum. Tamam? Langta, waktu luhul, way tuwig. Uno manjari ko magtayammum lisa kang putag isa pa, way pasimusud, di manjari. Sabab, in pagtayammum, taharatu darura. In siya-siyara sadya siya darura amuin hawakto amuin emergency sadya siya ganti sin tubig nabang mayroon pa si musudin waktu mayroon pa emergency niya tamam wala darurata qabla dukhulil waqt di pa ko mataga state of emergency ha lang sinanggalis bang wala pa si musud kung ano ko matag hati niya maghajat na kautod apabila simud na kanda to syarat sin mga ulama in manjari ka magtayammum idha dakhala waqtu as-salah apabila sumud na in waqtu sin sambayan nang taluhol na napakaw manglag nabang wayro nang pakaw magtayammum wala pa si musud di pa ko manjari magtayammum mafhum na bangaw nagtayammum wala pa si musud batalin tayammum niya hikatunya وطلب الماء وطلب الماء ما معنى طلب مصدر دينها طلب يطلب اطلب طلبين نغلاق تو منuntot kana law nga talabul ilm pagtuntot ilmo kau iyanon utlub atin niya lawag kau ataw kan request kau tamam lawag kau talabul ma paglawag tubig syarat yan. Syarat. Hati niya, di kau manjari magtayammum sehingga makapaglawag na ako tubig muna. Ha? Nang tapagsud sin waktu luhol, way tubig. Nang magtayammum na ako magtuwi, di, suway ko manglawag na muna tubig. Biya din yung paglawag. Muna-muna lang sin mga ulama yung paglag sin tubig taud hal niya apabila muna-muna situation apabila yakin kau sin wayron tud tubig lang talong sin lungan lang wayron sa ini tubig yakin kau hati sin yakin ini 100% wayron tubig banging kaunan mo yakin kau tayaqqanta adama wujudil ma mayroon tubig ahal yan di na kau papaglawa kung sinsara papagtayammum na kau magtuwi mayta
Sabab maguno pa ko maglag, sinwayroon da. Ingguha ning paglawag mo, naw'un darbun min al-abath. Biya siya nagbus paglangog-langog pag acting-acting na kuman. Uno hilakon mo, sinwayroon. Hal yan. Bang wayroon tubig. Natatanto mo sinwayroon tubig, papagtayam mo muna kaw sinsyara, di na kaw papag lawakon. Isa. Ikarwa niya. Bang sa upama, galaba ala dhannik. Biya maddo, makusog haamuin pangannal mo. At tawakan nagsasaksak kaw, aun tubig haliw yaon. Suok-suok na. Aun tubig. Aun kabakan lang mo tubig. Natin niya mga 90% lang mo aunin ni tubig. Unin hinangon. Inhinangon mo, suway kaw manglag tubig ila haddil ghawth. Pagtaon si mga ulama. In haddil ghawth, amuin manglagaw patampat, amuin tampat bukod datod siya malayo, amuin ganta bangkaw si milawak, tawahon mo yung mga panaiban mo sa babaong kamumulahan dumatong kay mo karungukan nila kaw. In pagtag simbihad to haddil ghawth, pagtakon sing kayban ng ghalwatu sahm, haddil ghawth. At inimabot kaw patampat amoy bangkaw si milawak, karungukan nila kaw. Sinyaon sila halom kasasawan nila, yaon sila nagbibisara, karungukan nila kaw. Mao nilayo. Mga ruang gatus metro. Karungukan pa kita, mga ruang gatus metro. Inlayo-layo, mga maakwa-akwa yaon. Sok da. Bangkaw mula ko, oy, tawangin niyo ba ako, karungukan kaw. Ingan sin lokal yan to haddil ghawth. Ingan sin lokal yan to haddil ghawth. Boundary amoy ghawth, amoy abutan niya. Napalawakon ko sinsara. Bato ko mga suwalong, bato ko panspak ba, ang tubig niyo. Ang singkewanan way. Lang singkewan ang tubig niyo. Way. Nabang sa upama, miyabot na kaw pa haddil ghawth. Wayroon naman masitubig, papagtayam mo muna kaw sin sara. Okay na? Inyad tubang aon, halaw mo huna-huna mo, kusog sin huna-huna mo, aon tubig. Palakon kaw pa haddil ghawth. Boy. Ikato situation niya. Sa upama, kaingatan mo, way tubig haraig mo. Sa natatanto mo, aun tubig sa takalayo-layo. Maunin layo niya, ila haddil qurb. Aun haddil qurb. Ilayo niya kulang maglabi mga 2 kilometer labi. 2 kilometer labi. 2 kilometer tunga. Laong taray di, maunin layo si mga 2 kilometer. Laong tamad to pa mga McDonald yaw. Tawakan yaw na mga unubay ni. Aliw-liw si mga Chino yaw. Tamam? Tanto mo sin aun tubig adto rin dito. 2 kilometer. Pagtaon haddil qurb. Sa natatanto mo aun magkaumad. Uno ba? Pakadtuon kaw sinsyara. Atawari yung sinsyara. Apabila natatanto mo 100%. Hahaddil qurb. Boundary amin qurb, mga 2 kilometers. Aun tubig, pakadtuon ko sinsyara. Sa bangkaw nagdurwarwa, aun at tawaway, marakala lang mo 90% aun, sa 10% way. Bang siyad to na rin dito, haddil qurb, di nakaw pakadtuon sinsyara. Bangkaw nagdurwarwa. Pakadtuon sadya kawang kaw yakin. Tamam? Naam. Ada pun limyo ringhad to haddil bu'ud. Wala na kaw. Misan aun panatatanto mo na, di na kaw pakadtuon sinsyara. Sabab malayo na. Kanda bang aun natayam, bang aun bang way tubig mo. Pag-aso mo simpid pakid mo way roon na. Tamam? Naam. Ayun nakumadto pa mga rakat. Natupa ko pa mga Santa Cruz Island magtayam makasadya ko rakat nito. Pagtayam mo na kaw. Sab malayo na nito. Tamam? Idan hati niya aun haddil ghawth, aun haddil qurb, aun hikatuna sabut takain haddil bu'd. Kami malayo na. Way na. Nalong sin Shaykh rahimahullah
wa talabul ma. Maglawag kaw tubig, subay. In hikaupat, wa ta'adhdhur isti'malih. Wa ta'adhdhur isti'malih. Hatisin ta'adhdhur dengan fi'il ta'adhdhara yata'adhdharu ta'adhdhur. Ta'adhdhara in hatisin ta'adhdhara min di kagausan. Ta'adhdhur isti'malih in hatin yari kagausan pakayun siya in tubig. Yata'adhdharu isti'malul ma. Tamam? Ta'adhdhur isti'malih hatin ya di kagausan pakayunin tubig. Isti'malihi in hayat tu magbing patubig. Unin pagyanon din di mo kakausan long ta makay pakayunin tubig. Muna in sabab magbing parwa. Aun yan di mo kakausan pakayunin tubig, hindi mo hikagaus in sabab syar'i. Syar'i na mo inimian kay mo ayaw di manjari. Besin berdi aun tubig kibakan. Sakalin tubig yaun musabbal lisyurbi faqat. Inati si musabbal amun tubig biutang siya karena wiyakap siya pag-inom sadya. Ang taway tubig mo sa aun yaun biutang sintao musabbal atin niya fi sabil asyurb. Ipag-inom sadya, inumun sadya, di manjari pa kayo harukaing. Type. Manjari ba ako makaisin tubig yaon? Amin biutang iwakap sinamoy mga muslimin hipag-inom sadya? Injawab di mo ito manjari pag-ail sabab inyad to piyag wakap unuhon sadya, inumun sadya signaw. Nara hindi may takuri makakaus makayhaon sabab syara innang lang kay mo. Tamam? In udhur dan itu udhrun syar'iyyun. Naam. Habay si mabay turi mo kakausan. Naon yan isab sabab in udhur hissi. Sabab sinamuin aun sabab besim biadin. Long taon tubig etuhan sipak bay sa bangkaw mo adeng habay mo. Tiya target ko sing kuntara mo. Ha? Pagwa mo naman deng halawang bay unuhon kaw, tibakon kaw. Na dahin doon, manjarin ako magtayammum. Manjarin ako magtayammum sabab aun muta'adhir. Di mo kakausan, ina mo inlong ta kuwan mo. May kutingin. Ilang minit na? 20? Kontag. Kawantag. Tay, ubuson ta. Idan wa ta'adhuru isti'mali. Kaya hatian na natin si ta'adhur. Amin di kakausan pakayunin tubig sabab syara' mo na muna yung namagang ikaruan niya aun sabab dakulabi si mga kuntara ataw ang kumigda yung habay takaw rin mga alta mo di ko makaig sabjajakan mo yaon napapagtaya-taya mo muna kausin syara' ahal yaon. Wa i'wazuhu ba'da talab. Wa i'wazuhu amin di mo tud siya kakausan puas na kau naglag wayro untod na hinang mo. Ama tinatisin wa i'wazuhu a'waza hatisin a'wazaini iftaqara o hatisin a'waza hatin way na tud kakausan mo na wayro na tud kakausan mo hinangon puas simpaglag mo tuway na napapagtaya mo muna ko siya. Tamam? Inhi kalima wat turabu at-tahiru lahu ghubar. فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. نعم. والتراب الطاهر هي كلمة إن لupا suway siya sutsi. Di man jari kau magtayammum halupa. Yaw ni mga tay kuting, mga tay ambaw, mga tay kuan katan. Di man jari. Pag-uwusin lupa suway aw no gubar. Kunin hati sin gubar aw biya bahunbun niya. Gubar. Tamam? Nah, gubar. Yung mga Arab mapanday magbisara nganan nila yung mga ngan sin bahunbun. Banglawng niya mo yung bahunbun. Pasalan sin pagbuno ingan niya al-qastal. Uningan niya al-qastal bahunbun hapagbunuan qastal.
Banglong niya bakun bundiarasin hangin ingan niya al-ajaj. Ingan niya al-ajaj. Kandang buka alim dakula lahi al-khatib al-ajaj. Ala kulli niya tungan haluka. Tamam? طيب والتراب الطاهر سوي إن lupa sutsi aun uno niya aun bagunbun. Abang kau nagtayam mo hamon higad-dagat unsa na mo yung mga buhangin niya. Ang bagunbun na taway mayroon. Tama? Mayroon bagunbun sinan. Na. Pakitabaytaan fa in khalatahu. Ma maana khalata? Kalamuha yan. Kalamuran. Fa in khalatahu bang siya kalamuran. In lupa yung kalamuran. Jis. Kaya yung jis. Ang jis mo yung biadagbos siminto puti yan. Ang sa mga tao na tao mo na bali. Putangan siya simintohon puti. Jis sa niya pagbutang nila. Na bang amo in kalamuran in lupa sin jis. Amin siminto puti ibihad to. Aw ramlun. Atawakan buhangin. Di mga buhangin rakatyaon. Lam yujzi. Di iyadto amuin matayma ibandi siya makajari hapagtayam mo. Mafhum? Subaytod siya uno lupa purna lupa aun uno niya aun amuin bagunbun niya ghayrul munadda long sin mga ulama. Ma? Tayyib. Wa faraiduhu arba'atu asya' in mga faraid jama' sin faridah in maksud dahil mga rukun niya in rukun niya arba'atu asya upat parakala rukun sin pagtayam mo muna an niyah suway aun niyat mo in hati sin niyah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih suway maksudun min hinang yaun sarta nagsasabtan iban sinamuin panagnaan amuin hinang mo. Atin yabang kau magtayam mo, pagbihan mo sin lima mo, pagkari mo papayho, subay halawm sin umo o anta mustahdir, mimikit haumo in hinang mo yaon magtayam mo. Bukod man kau magtayam mo bihan, pagbihan mo papayho mo in halawm sin umo, nag-aadjal ko mapaulo. Bukod. Matay may bihan to? Pagbihan mo pa, pag umo bihan, in halawm sin umo, nag-aadjal, tawa naglalangwi ikaw, di. So way pagbihan mo sin lupa pagkari mo pabayho in halawm sin huna mo halawm sin umo in ikaw mag tayam mo. Ama tim pagyanon niyat. Tamam? An-niyah hikarwa wa mashul wajh. Sa puhunin bayho. Lubak panagnaan unin hikarwa. Sa puhunin bayho. In pagsapusin bayho rukun sin